Evening sir, kanami nga dingdingig ka dito programa tayo. Okay. Umuna namin, attorney, kumusta? Deti kliyente tayo nga pinilihan ti PNP Lawag, ti panagsalungasing ti 10 RA 10591 nga naaresta ti Periaan, kapoy ti legal nga o nagikot ti paltog, attorney? When as of now, apo nakapiyan sa iso nakaawidan na po. Okay. Attorney, kas may isang abogado, ano nga may procedure? Di pa nakarestar, iti mesa individual, nga di kikutan ng illegal nga banag. Especially iti paltog. Attorney, kasi iti video, nga ni paima di stasyon bumradyo, ni arresting officer, papaigam na di paltog. Attorney, so para kada kayo, kas abogado, as kang kadi, nga paigam mo di paltog, then i-video, kaditi narestar nyo, attorney? Well, apo, the reason why I brought this out, apo, at there are a lot of security breaches, apo. Dagito'y protocol ti kapulisan on how to secure evidence and to avoid endangering the public. Amo tayo peryaan dito, apo. So it is so appalling, apo, nga DJ kapulisan tayo for more than a minute ka DJ nga video recording. Agad rumrumwar nga idikdikit na lata DJ palto single hand na right hand na nga idikdikit na lata ije bagi tay suspect. So anak ti protocol ti kapulisan tayo involving firearm hang kadi nga ti firearm no ma-recover from a certain individual lakit iyadayom to ensure nga na maagaw hang kadi nga DJ ti protocol ti kapulisan. As a matter of fact, no ko adati shooting incident na paltugang kumatay suspect. Akit ikodtar da di paltog, tapnohan na nga mausar nga pangpaltog ti sinuman nga tao. But surprisingly, kada ito yung insidente, it is very glaringly, makikita tayo nga te kapolisan tayo, akit iyaw awat na pa iti paltog, hanga nakaposas dato'y tao. So no, for whatever reason, no, inagaw na kumade sa nagpalto-paltog. More than 10 police officers ti adadjay akit no the crossfire nga napasamak apo manot ti matay nga civilian ita, not to mention endangering the lives of the PNP, and more importantly DJ suspect ata in the first place hanamit talaga kuha DJ nga palto gapo. Okay. Attorney, ti report ti PNP, anat di manong kada kayo, no? Apeng nga nagresponde or napan ti kapulisan, iti mismo nga pereyaan, ti syudad, attorney? Based on their affidavits apon and their testimony to me, akit ada report na pandakano ije peryaan, nakita dakano DJ 38 ije waste tay suspect. So makita tayo met ij video ada body bag or sling bag DJ suspect. So hamo nga tanga ilemeng ijay no ada illegal nga paltog mo. So that is one thing. Amo kadi nga ti pinaglemeng ti paltog ket sling bag. So maro no ti size ti bagi na XXXL. Akit anybody on his right mind will know nga hamo si bukel maipanta waistline mo ti mesa nga paltog no si kaakit ti waistline mo akit kasjay. Apo at matnag ti palto hanga mabalin hanga agplastar matnag di palto for obvious reason. So that is another observation. Sa natin pantalon na garterize, kahit nasabi ti garterize apo, akit matnag talaga tay paltog at hanmet nga maong mga mabalin nga i-fix nga juray pa banking kumatay paltog nyo. More reason garterize detoy. So, no alayan tayo ti account, dagiti eyewitnesses nga na-interview, hana kabagyan, dagiti hanapin nga trabahador dagitoy, dagita bystander ijay, akit rumrumwar nga ada nakasibilyan nga nagimula DJ paltog inwarna sa nainted ka DJ police.
DJ ti rumrumwar nga version ami nga tao nga nakasalitak ijay. So dinamo ko di kapulisan idi Monday idi na-hire na apo as counsel kaya ko DJ paltog kit ma-subject for fingerprinting at ibagbagat akusado suspect nga han nga bagi di na pulos na eggaman at makita tayo med video kasli ipapa-eggem na di na kahit eggaman. Mhm. Kunamit pulisan tayo hanga mabalinan ata puro fingerprint na kano amin. So another breach of protocol ang kading ano ada ebidensya i-secure mo DJ paltog no ada fingerprint na di ilan meng mo DJ mabalin pala nga fingerprint na ata ipa-verify mo ka DJ forensic unit apo ti PNP or anybody no adamit la fingerprint DJ suspect ejay to bolster DJ version ti prosecution yan anak ti experience tayo ti mangipil-pilit nga mangi pa fingerprint DJ may sa kontraband kanayon nga ti akusado lata hanga ti pulis di na kayat nga mapa fingerprint kit paltog deta apo so it will give rise to a suspicion apo and another mishandling of evidence dapat insupot na adagos DJ sa pinusasan na DJ kakadwanan ng saan kasla na script DJ sikati mang posas sikati mga te agegyam te paltog so that is very absurd and another thing dinamag kumandi kapulisan da kayo nga nag-operate nga pulis na i-record yung kadi DJ ibagbagayo nga nakita yung nga adapaltog the waistline na nga i-record the video recording nyo DJ pinaka-recover te paltog isong bat dakit saan ti kapulisan kit apehan nga naka-record kit under the law requirement nga ada body worn camera ti kakasting nga operation kin alternative recording device. Di ko na damit na kit ada technical problem. So, sa nga pulo nga pulis, ada aming cellphone da, ada pe body worn camera da, ada pe alternative recording device. Awan lat nagbalin nga video recording no kasano nga na-recover te paltong no. Hante nga agri-ritatan ipakita dalat ta kumatay body worn camera or any recording device ti kapulisan tapno to put an end of any controversy. There is this saying that a picture speaks louder than 1,000 words. Iso nga tirason na kasapulan ti panaka-record dagiti kasi nga police operation. Tapno awan unay ti sausaon apo buyaen tay latan makita tayo no sino ti nagbasol but unluckily kadto nga kaso akit himala nga madiamin nga recording device. It is very convenient on the part of any person who has ill motive apo. Okay. Attorney, so kada sa perdi digiti body worn cameras da, di ba mabalin da gusar alternative cameras kas kumay ti personal nga cellphone digiti kapulisan attorney? Based on the recording device that we were able to obtain, nakatado ti ada cellphone na nga direct record kada body worn camera. So, ape handang nga irwar dagiti nga video recording no kung magpay so talagang naalada from the waistline of the suspect. I could only conclude one thing, apo. Awan talaga kasdi nga napasamak. Awan kasdi nga napasamak isungor awan may produce da nga video recording gaputa. Awan kasdi nga napasamak a reasonable mind will conclude as such apo at police operation ada report nga da mesa nga tao nga da kanu bit na nga paltog the waistline sa nga pulo kay nga police na panyo pinalikaw-kawom DJ suspect awan laeng naka-record DJ napasamakin. So that is next to impossible. Remember, we have video recording to prove as early as 9 o'clock, 10 o'clock, agsagsagana aming nga police ijayan war oneg dadjay onegen war oneg ijay karnabal
apay awan lang may pakita da to that effect. Ken makitan tayo apo di video. Kante pa makita nga te bado di jay nabuntog, ay hindi suspect nabuntog isuna. Hanga pulos nakangato te bado na at makita tayo met fit na fit te bado na. So no nakaalad at waistline di jay, akit nakangato kumamit di jay bado na niyam awan pulos di jay recording di jay not even to their video recording nga kayat mi nga irwarda kuma Mhm. apo awam met apo. So that is something that we need to address for us a government official apo ta public concern detoy. Mhm. So maruno iti video recording and other video recordings that we have iparparit ti pulis nga video recording dagiti tao Mhm. apay iparit nga ag video recording more than 10 police officers and a jay secured na secured DJ area. Ado pa iti barangay tanod nga agrub-rubing ijay. Ada police visibility ita sirok tirantay as part of our security measure apo. Awan laeng ti naka-video on their part sa publikot ag video iparit. So is that not illegal? Kaya aram din ti kapulisan tayo nga iparit. That is very illegal. It is the right of any person to record any police activity, especially involving the arrest of a person. Right there iti umili. As a matter of fact, hangkading nga no adadagi jay krimen nga napaspasamak, the police will even invite dagiti na dashcam na tilugan ada naka-record di nga incident nga ited da kuma dagiti video recording that tapno mabuya tayo no anat tinapaspasamak apo hangkadi. So this is now a double standard on the part of our police force. Remember DJ Missing Sabongero apay ada dagiti police nga natiltiliw na implicate hangkadi nga ada dagiti nagbidbidyo nga tay mesa nga pulis, pinusasan natin mesa nga lalaki nga mapukpukaw, nga bit-bit na from the galyera, dinulok di sa atin, nagpukaw DJ nga taon. So, video recording is not bad. It is really helpful in order to know what really happened. At buyain tayo latan and let us see what really happened, apo. Okay. So kita sa attorney, haan nga bawal or may parit no agbidyo kas barigan ni Mario Naristar i-video ni pagayam na nga ni Maria. So mabalin natang i-video na haan nga parit kasi kadeti pasama nga kat ita video ito bam ito pasama po attorney even that dumapay ang operation ni Philippine National Police na dati kitag video nga private individual kat mapanda kumpiskaron or pagsardengan nga gibid video. So kaya in short, haan nga bawal, attorney? Ang nga bawal, that is very illegal act on the part of the police force, apo. Sapay kung maadalinteg nga maipasa from the Congress penalizing severely the police force tayo nga mangiparparit, apo. At that is very illegal what they are doing. As a matter of fact, there is a criminal act for that, apo. We call that coercion. Apo, there is nothing wrong nga aramiden DJ tao nga agbid video and you will compel through intimidation DJ tao nga mang sardeng ti lawful nga aramiden na. Apo. So this should be rectified. These bad practices should put an end, apo. At kasla kumadete nga kaso, will we come to know the security breaches by the police officers? Apparently, they cannot deny nga iyaw awat na rin paltog. But no awan naka-video kumadijay apo. Ada kumadete nga pagsasaritaan tayo. Awan. So it is important nga ada video recording nga mapasama for us to know what really happened. Kitno nga rod, awan nag-video recording idayan, edi kaasi kung matay taon, awan witness na. Assuming awan witness na, ginamatanda, sada pabasulan nga, o ada paltog mo, ada syabulibag mo, edi kakaasi tayo taon, apo. And the convenience on the part of the law enforcers, apo, akit,
madite body worn camera and everything. So I think it is unacceptable, Apo. There is a reason why we require them to wear a body worn camera to avoid abuses. But despite that fact, Apo, there is a way that they could circumvent it, Apo, and apparently mapabuso lata. 10 police officers who could not video record, Apo, DJ na pasama initially, how they approach, Mhm. sumungsungad dapat nangakit, they can already record it. Apo, tagkakadwada nga rod amin. Hangka di nga you will, no, at the tao nga sususpetsahin da nga dapaltok. Hangka di nga overwhelming the presence ti kapulisan, like in this case, more than 10. At ano, first, to discourage the suspect. Second, akit, to neutralize any threat. More than sa nga pulo da, sumungsungad da pay laeng. Awan lat naka-record. So, ana nga ruti kahit nasaw and dito Apo. Mhm. So, it's like kadaanan pay laeng nga proseso dito mapaspasamak ta. Mhm. And because of that, as a city official, I I declared to my colleagues, Apo, that there should be something to be done. Mhm. That Peria is a sanctioned city activity. So, kukwati city government data nga activity. So I was then suggesting nga we will require next year DJ winning bidder nga against faulty CCTV ijay strategic areas at dati nakapasamakan na Apo around 25 meters from the main entrance. Apo 25 meters, around 25 meters, awan mang bla black te view te no somrek ka je carnaval Mhm. ken DJ ya ka DJ ng gamatanda DJ suspect awan mang blablak DJ nga view isot umuna no somrek ka ijay peryahan. So how come Mhm. how come Apo sa Subaru no mabalinda pa ag video recording ijay kalsada ijay likod ti Holy Spirit to record no anak mapaspasamak ijay baba dagijay kapulisan tayo to ensure no, no anak the actual nga mapaspasamak. Did they do that? I Mhm. do not know. They may have done it. Ano yan? Napanante video recording. Hangka di nga if they make an operation, they will strategize. So, if I were the head of that office, akit, o sa nga pulo kayo, Jaya, ada mesa ag video, Jaya nga to tap, no makita tayo no, ada kakadwana or whatsoever, bird's eye beauty dating na. But did they do that? No. So, there are a lot of things to be done, Apo, no, ma-avoid daran dito nga scenario. And second, as a city official, no, maprotektaran ti kapulisan tayo, no, adamang gandat kinyada, and at the same time, to protect also our citizenry from possible abuses from our police force. Akit, I was imploring my colleagues nga allocate kami ti pundo nga mangted ti body worn camera amin nga kapulisan nga ada ta kalsada. Mhm. No naka-duty kan ita kalsadan naka body worn camera da no adam nga operation no ada operation na rami da kasla ko madigay sa nga pulo nga pulis akit we will provide them all body worn camera sa atin. Buyain mo na tagpipiso nga napasamak. Hanga di ada body worn camera, nakatado nga cellphone. Bit-bit da. We have all evidence kadeta apo. Nakaplastar amin. Yan, handa na record. DJ alleged recovery. So, so my goodness, I really cannot understand. Maasya na kada dito'y tattao nga makonbiktaran kada may ibalbaro dure ma-acquit da eventually we do not deserve the kastoy nga treatment to our people apo kadarason na ape adalinteg we need to uphold the law, we must respect the law as law enforcer apo, you must be the visible representation of the law, you must be the first to obey the law apo hanga hanga dakay ti
mang-violate as a law enforcer. We must be respected by the public. We must not instill fear to the public. Napinpintas Eric nana nga ti magmagnaka nga ti tao respetaran da ka because of your good virtues dan kabuteng da ka gaputa baka ada gimula baka ada kumabil. We cannot do that to our people, Apo. Okay. Attorney, naku nam tatay, digiti base ka diti na interviews mo nga adat ti masideg ka nakasibilyan, ngayon nyawat na jay paltog kay ti naka-uniforme nga polis. So anot version met? Ti biyang ti PNP, naggapon di paltog, attorney. Pardon? Naku nam tatay, attorney, nga digiti na interviews yung private citizen kadetang lugar nga adat allegedly nga da si masideg nga nakasibilyan kadeti naka-uniforme nga pulis then alleged kenyawat na di paltog. So anot version ti biyang ti PNP? Attorney, naggapon di paltog, attorney. Ita ta ibagada ije waistline. Ije suspect. Ngem ay kunakon ulitek manen akit mabaling ta garterized pants ipa mo ije waistline nga XXXL. No damagem ti mesa nga agyam paltog amo da nakakatawa di apo at adamit paltog ko apo hanga mabalin ngepan mo dyan no daktel ti buksit mo ada slingbag na nga ilemeng ijay 38 di paltog ada di notion nga no 38 ti paltog apo because of it very cheap and very easy to obtain ket dagiti ti paborito nga rumurumwar nga mulmula based on our research, Apo. And sumaron no, apay DJ sa nga pulo nga pulis more than 10, apay handa na i-record. DJ no kasano da na alat ay paltog. Kit adamit body worn camera, adamit cellphone nga makungkuna. So it will cast a lot of doubt the legitimacy of their operation na po. Okay. Mabalim mo, attorney, ano ti personal background ti suspect tayo? Attorney, ti client ito. I do not know him personally. I was just engaged last Monday. The incident happened last Sunday. But I was informed nga at the pwesto na ijay peryahan. Hanga ijay nakatiliwanahan mabagi di jay. Sa balit ti pwesto na apo, agpasweldo kumapay iso na kadeta nga rabi iso adot kwarta na ijay bagna, anyem gasang-gasa takit deto met ti tinapasamak kinya na apo. Hamet nga adanti record na nga gun holder suna, attorney. I wasn't able to inquire apo kadijay anyan ti ibagbagat kapulisan agit kaslawan serial number na dijay alleged caliber 38 apo nga paltog. So ket nasawen no negosyante ka agpalto ka tetiya kumbaga 38 nga awan pa serial number na, attorney. Teko nakon ada 250,000 ije bag na. Hanga tala makagatang ti caliber 40 nga Glock. Kuno met lat bayad na DJ Glock. No 38 nga paltik apo magatang mo ti damag ko deta 3,000 deta. 3,000 bayad na kada 5,000 ti madamdamag ko. So it is really dubious apo DJ nga account ken di nga account ti kapulisan. Atas lingbag na. So it will cast more doubt apo DJ nga version apo. Okay, attorney, damali rekmeng adadagiti nag-message dito kuna natoy. What if no search warrant? Kasi napadasamit na search warrant nag-video ti kabsat ko ket pinawilan da ti kabsat ko gapot ti bagada kamet adati body worn camera digiti police kuna ti attorney. Body, that is very wrong. The police officers body worn camera is different from the recording of any person who would like to participate
individual in the search operation. Right makinbalay to be present handa mabalin pawilan. Apo, no da abogado na mabalin pero mapanda abogado right da amin nagvideo nga mabalin nga teka pulisan ti pagrelayan tayo. Kit what if maperdin ko man kay body worn camera da kanayon da ibagbaga the technical problem. I will tell you this. I've been a lawyer for 18 years. Adot na pangati ko because of video recording. So, dagiti video recording, it plays a pivotal role in order to determine what really transpired. Nakad-ado DJ na pangati ko nga awang pangati ti kapulisanen or other law enforcers because ipakita nila tayo video o nagimula dagayan ima dati nausar. So hami masapol agsaon dahil ta video ti usaren ni ipabuyan ni apo. So it is important nga ada video recording in any police operation nga agi-record ti umili, especially in search operation at kalintegan ti maseknan apo nga i-record na ti mapaspasamak. As a matter of fact, sumungsungan pala ti kapulisan, right mo ti ag-video recordingan apo. At anang nga rod, nung nagimula dan, sino pa nga rod ti makarecord ka DJ, no awan CCTV video balay mo. So with the help of a gadget like our cell phones, we can record those events ako. Okay. Tony, kung na-tipay, kung na experience na, base iti message na, rumbeng kadi nga dati muna nga sumrek iti balay, sakbay day pabasa kanyami ti search warrant, ibagbaga naggapot ti korte, kung na ti attorney Ket nasawen, adda ka ni muna nga sumrek nga alleged nga nakasibilyan, then adda ni kiti kapulisan na ka-uniforme with arrest warrant nga gapoy ti korte ipakita da. Rumbeng kadi attorney, nga daw muna nga sumrek. Hanga mabalin di dya apo. Dapat no adada jay balay ita gate pailaeng handa mabalin nga sumrek ti mesa nga premises nga ma-search without the presence of the barangay officials, the gijay media, ken dapat adamang video kinya data based on experience. Ket kasi ti pinagmula da sumrek daw mo nasa darum mo nagtawag ti insulating witnesses, then ag-search dan. Remember to Fort Ilocanja, edi marid kami. Sinaganaak DJ panaka-search me. Nagaduti in deploy ko nga tao nga nag-video recording kaya pinagsangpet ti kapulisan. Pinilit da nga simrek nga handapin pagkita ti search warrant kada kami. Simrek dalata sa dakamparitan nga ng surot, but we were able to record the gijay nga incident. Anak na pasamak, linakla kami nga nangati, jure pay allegedly adot na alad nga kontraband because of the simple reason that there are some procedural lapses already by our law enforcers up to. Okay. Okay, attorney, maraming salamat. Kadito oras manen nga nakinig man stasyon ni Bombo Radio. Amok nga digiti nang padpadaan kadito interviews mo kadito tang Rabi. Malaksid attorney, dapat inayon mo, especially kadito tang nga pasamak ng runa digiti plano yo nga erase city government nga no one punto ti kapulisan maikanti body worn camera digiti police operation iti PNP Lawag. When apart from that we are trying to do something that kaming city officials, the public can do something also. On your part, you can help by way of recording any suspicious activity apo nga mapaspasamak including police operation. Another apo, no si kaakit capable kamit lang nga gipanti CCTV ijay balay mo, establishment mo, akit mangipang ka as an added layer of protection. Pati kung madya kalsada, maala, at makatulong ka ti publiko in case nga ada krimen nga mapasamak ijay kalsada. With that apo, akit
our streets would be safer, our people will have more peace of mind, Apo. No, abot ti CCTV nga mabalintay nga ipantikal kalsada tayo. Okay, once again, maraming salamat, Attorney Jason Pereira. Mabuhay po kayo, Attorney Pereira. Thank you, sir. Okay, yun na po. Nisang ko dyan palusod member, Attorney Jason Pereira. May nagpilang po iti warwara sa po. Iti